رخصنا سپارکا هولندی منح آنگو بورس جبو خندکارین روجاوای کردستانی این کل حریم او کردستانی دمینن دابین دکم هفکاری من زردشت حمیدی آگاهداریم برفرهتر دوی درباره ده بدمه زردشت او کریتر او پرنسیپین ورگرتنا منح آنگو بورس جبو خندوانان چین آگاهداریان شته ور بگرم زردشت فرم. دنباش جمال برین هاجی اف کار هاتی انجام دان گلک جران دل خواندوان روجاوا خوش کریه دیسا جهره کدین اف رخصتنان ناو دولتی تایبتی اروپیه که هولندی ناو سپارک نزدیکی 400 خواندوان روجاوا کردستان به منحد که یعنی ده منحیان بدوان او خواندوان روجاوا دکار ناو زانینگه نهریم کردستان خواندن خواب بکن لی چوانی ورگرتن وان منحیان و چوا ده خواندوان روجاوا در باسی ناو زانکویان ببن ده چوا و منحی بدست خواب استنن یکیتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا کوج دست پیکا کریزا سوری روجاوا کردستان حتی حال در وی ولات و لهندر روجاوا و باشورجی بکار و بارن خواندوان راد بن لفدر برز احمد محمد امین وکو برپرس یکیتی خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا لهریم کردستان ده اود گلمه و پرسان است خوازم آراسته بکم برز احمد ما آماجا پیکر نزدیکی 400 خواندوان ده منحیان ور بگرن ده کنگی دست بکن ده چا او رنماین پیوست تایبت یانجی ده چا تقدیم بکن چا ور بگرن پیوست چه بکن اگر گشتی ضرر بله اف منحها ريخراوس سباركي هولنديه قوب تمويلها اتحاد اوروبيه مجي وكو يكتيا خندوان و جوان ديمقراطي كردستان روجاوا لهريما كردستان موكو مذكره تفاهم بوارا كرغوم كاربن امجي دوره كمي باش هبغوم چا كاربن خدمت افات لبابكن جو جمارك باش سود من بنها برينها صار برينها هبون جمارك كيم بول جماعات مثلا الخاص بس يسال جمارانا كي تقريبا نزيكي 400 طلبيه ويل جامعات ومعاهد حكوميه بخوينن اليا هناك جي دريا رابطه الكتروني ده او كار مباشره ما تبشتي ما تنسيق كريا سردانا اوفيسا مي يكتيا خوندوان و جوان بكن لهوليري بنيان ناوچي ما لسراسري هري ما كورساني كو تواجد ما هي سردانا هنا كيبكن اريكاريا بكن جبو چاوا داغرتنا وا فورمي هاناكيا مرجينا كي ديار خارج چه شهاده يا هري ما كورساني بكالوريا يا سوري به هر يكي و عاليه كوي هي يا هري ما كورساني به اقامه فورماي هبه و شهاده خويا يا بكالوريا اگر نتيجه نستمي نتائج خو درجات خرفاق بكيتام بس اما يا شهادات السوري راستي او بچكي هناك بزغريك جرد في اموكو يكيتي ان شاء الله بردام كون كار من حلكن او جيد في شهاده خويا بكالوريا هبي تعديل او هناك في هبي ولقال اقامه وفورما خو كاربي جو درخي بس بو تعديل هناك چند شروط هنا جو وزاره پرورده دانينا وزاره التربيه جو في هناك جتيباب يعني بلانها فورما خو داب يعني سردان ما بكي كون كار ما ريكان بير داغرتن بس دبر جيد في شرط ومرجع تعديل في حاضر بك او جوكو شهاده صفينها دها 11 بكالوريا تسوس دراسي بور درجات بصدقين السوري وكارب البدكي كارب خنا خبر دامك خواندوان روجاوا وتسبب برابر خوبدن كر يعني چین ناف کامپان چین ناف هولره چین پارزگی هندین یعنی وقت برابر خوبدن اوفیسا و کویکیت خواندوان جوان دموکراتی کردستان روجاوا دوردا پرس سک بالا مدکشنیم او خواندوان ناف کامپا ده چاوا بچن ناف زان کو تشتک یعنی وکو نمونه پرایکاتی ترخان کردن جو چون هات نوام جبر کو سالا به افتشتا هبو بله وكو يكيتيا ما قلت الاوفيسا سركي تسجيل هنا كي هي همروج ساعات حتى ساعات كاملو دكي بشوازي خواندوانات كن وكي ديجي وكو لجنك تشكري از بخوجي براستي سردانا كامب دكن جوار شروفت كن آلية شاهد داغرتن مثلا بونمونه ايرو از شوفند كامبا قشتر با كامبا باصر مجوار منك شروفك الجور امكانيات الصبا جيدشنا كامبا كوركوسكي ودار شكران وچن دهوكي وزاغو سليماني بحيث مش باخو دفانا همو باش شروفه بكن والاوفيسا مجيه بردوام به بالنسبه آليكاري راستها قهاتنا ورقرتن ضمني في من حيدا سالانه هر خوندوانك حيوانه بورا هر حیوانه و 280 دلار جواره در خام بکنش بو کو مصروف خوارنه مصروفات چوی گو کاربن خوندنا خو په بردوام بکن اری کار به جوانه کیرا غیری کرسی خوندنه ایگو جواره ته در خان کړ ده همان دمه لوفیسا و تگوت هر خواندوانی کی روش اول هریما کردستان چین خودان باورنامه بکالوریوس هریما کردستان من چین سوری بن
برای خو بدنا اوفیساوا نها دم کرونا گلک مترسیا کرونا جی بلاویه اون وکو اوفیساوا کو یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا چاوری کارن پیوس دیگر نبرج برو ویروس کرونا راستی هلو مرجع تندرستی همو ما بيك آنينا جغيري وانا كي مدخواست كريا هريك وهاد في ماسك ودستوانا يعني لبك ومعقم وانا كي همو يعني مجوارج قلت يا خو بينن جغيري وانا كي جما كرينا ما حاضر كرنا وانا كي راك طالبك هاد اگر كمان نداني به امي بدنا وانا كي يا دستوانا نبي بدنا وانا كي وكي تجي معقمات همو هنا ومساله تباعد اجتماعي مسافته انه متر ونيفك دنا كرسي وانا كي مجال تشكريا بحيث قرباله قالك تشي نبي ودورك مجوار داني بحيث قرباله جي بو مجال اخو هبن جو كاربن يعني افري نهاي تندرستي جو شاو هبن ما بيك انينا والاوفيس تش اي بي ان شاء الله ما حاضر كلش وانا كير جالكس بريز احمد محمد امين وكو برپرسي كيتي خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا جمال بيگم انو چه که دلخوش کو نزدیک 400 خوندوان روجاوا به آلیکاریا رخصتن که ناف دولتی کو یا هولندیه تایبت اروپی او رخصتن به هماهنگی وزارت خواندنا بلند یا هرم کردستان و حکومت هرم کردستان هماهنگ ده همان دمید دیگل یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا برز احمد محمد امین کو میوانم بو کو چا وزارت کرده خوندوان برای خودنا اوفیس یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا و به هماهنگی آوان هر سی آلیان ده خوندوان روجاوا لناف زانینگه این هرم کردستان دست خواندن بکن بوارگرتنا منحی بله سپاس بو وان آگاهدارین وی گرنگ زردش هر وها بو که احمد محمد امین جی کوهن لگلم